nesikhathi angicheckanga next angicamba amanga ne but surely ukulala kwami maybe 30 to 1 hour maybe yeah because hey man ngiphaphambile man yazi uphaphama kwami athi hey mengathi ngiyaphupha mengathi ngisalele namanje khani ngiphaphama phaphami hawu ngizakala yezwa umsindo manje umsindo yani manje athi amanyezwa man uke awuzwa man umsindo nyanga man like kune movement inyanga sicima ama light like angisa understand silale ukuthi ama light akhanyile kanje nani TV sound umidlalo mara mise ngiphaphama ama light acimile yawo hayi search vele phone yezifuna ngiyithola hayi vele sala ipile vele ngiyenzeni ngilight itorch like our tosho vyasibunyama erumini ngifuna understand khala ama sound okay iyenzeka ngokushesha ama sound manje ngihambani kahle eyibone lapha kwenzale ngithembe ngilayita ngeflash awunawo mfethu irado ngaphakathi lapha engubeni le outyami mfethu hayi wena outyami le ngihlangana nayo manje futhi ngitshela u-outlaw beka kwicouch usebedeni manje bafike kanjani angazi wo njalo mistake le ngiyatshela ukuthi wena ngizokubuza bethu uthini benzani busy emvithi la bitheme ngilayita ngintosha ngifuni ngabona imihlobo sister hamba umtida wakho kwakuyiphutha hamba kwakhe ngabona imihlobo ngicabanga ukuthi uyena ngicabanga ukuthi yena ngithi sadlula lapho manje siqala phi ke le ndaba hayi sister kodwa ngeke kahle wena indawo zobila uyingena oqala uyaphapha nje no mara sadlula nje lapho sadlula mara umuntu wakhe amazi le ndaba le iyahlangana uthi iyenza sense le hayi bethu ukhulumane usayizwa neperfume yami enye nanomuntu wakhe amazi nje ukuthi nje isimo sakhe sikanjani udlela kuthinta ngawo shuthi wena nje awusanayo ngisho ukuthi nje nawe ngeke uzulenza iphutha hayi njena seswami ulenza iphutha hayi ngeke kwakuyiphutha nje lapho iphutha sadlula nje lapho inkinga ngibhekane nayo nje awuthi umjida wami media hey 1 year mana untanga uthini untanga phela nami sengifrizile manje ndakezwa abangizwa abantu ukuthi mabona 2 minutes nje ngibaphile abantu laba abangizwa nabo ubuka ifilm phela sengibuka ifilm manje uyenjoya yini manje ugcine lokho njalo lapha uyibamba nawe inkonzo awuthami